A naša reporterska ekipa Ilinčić Očašić je negdje, ne znam negdje. U hladu. Ovdje je toliko zatopljivo. Pa, tu smo našli mjesto za parkiranje, a fali mi malo sunca, s obzirom da sam izašao u kratkim rukavima, ali u svakom slučaju ugodno je vani. Ne znam koja je temperatura, nekih 16-17 stupnjeva čini mi se. Tu negdje. Ne znam šta tebi piše, ja znam šta osjećam na sebi. Počeli smo padati kemijske, a recimo ako ne želite nešto napisati, a ne želite koristiti recimo kemijske olovke ili neke druge, onda vam treba što? Računalo. A za na računalo treba znati raditi. Već smo imali člana, odnosno glavnog čovjeka Udruge za edukaciju građana UZEG, inženjera Matu Hercega u našem programu prije nekoliko mjeseci, kada smo imali akcije po gradskim kotarevima. Tečaj informatike besplatni, dakle besplatna edukacija rada na računalu, i opet je on naš gost. Mate, zdravi, veseli bili. Poštovanje, pozdravljam sve slušatelje Radio Splita. Dakle, ovo što se događa po splitskim kotarevima je prvo u Hrvatskoj, dakle toga recimo u Zagrebu nema. Pa evo da, iz našeg iskustva, gostovali smo u Zagrebu na jednoj radionici i iznenadili smo se od građana kad smo čuli da uopće ne postoji besplatan tečaj informatike za građane. Do sada kakvo je iskustvo, ko dolaze, mlađi i stariji? Pa evo, s obzirom da se održava kroz jutarnje sate, većinom je to starija populacija, ali naravno bude onih koji su i bez posla, pa i zanima napisati molbu i nekakve ostale stvari. Što se nauči? Pa evo, učim osnove. Osnova za početak, znači što je računalo, laptop. U zadnje vrijeme me dosta pitaju u vezi mobitela, tableta, učimo operativne sustave, osnovno spanje na internet, slanje e-maila, slike i tako. Razgovor s barbom u Americi? Tako je, s rodbinom dosta vole komunicirati, to je i nije... Skype, to je recimo... Tako je, Skype, WhatsApp, Viber i ostalo. Da. Moramo kazati da sad imate jednu zanimljivu najavu, poslijepodne. Tako, evo danas poslijepodne u 18 sati u prostorijama 4. gardijske brigade, to je ulici Ruđera Boškovića 25 na Split 3, imamo jednu vanrednu radionicu za naše branitelje. Znači pozivamo sve branitelje, njihove članove obitelji da dođu, besplatno se educiraju, 2 školska sata od 18 sati, ista tema, računalo, internet, e-mail, tako da slobodno neka naši branitelji dođu. Može se evo prijaviti na broj telefona 021 77 1554 i mobitel 091 590 1694. Dakle, ja ću još jedanput ponoviti samo kratko, dakle ovaj fiksni broj 77 15 54, 77 15 54, mislim da nije teško za zapamtiti. Tako je, ili samo dođite u 18 sati u prostorije 4. gardijske brigade. Sljedeća akcija? Sljedeća akcija vidit ćemo, za početak je planiran Spinut 21. ovoga mjeseca, isto u Kotaru će biti tečaj, tako da evo građani Spinuta nek se obrate u svoj gradski Kotar. Da, i naravno da ćemo to na Radio Splitu najaviti, kolegica Vesna Relić u onom našem informativnom mozaiku uvijek to i poprati, ali vjerujem da su to zanimljive stvari. I šta vam ljudi kažu, kad će biti ponovo? Tako je, ljudi su evo jednostavno željni znanja, oni bi svaki dan što se toga tiče, nadamo se u budućnosti da ćemo osigurati nekakva sredstva pa evo zaposliti studente, pa da svaki gradski Kotar ima besplatne radionice. Eto, Jadran, ja vjerujem da je to više nego dobra ideja i inicijativa koju trebamo podržati, a Radio Split je uvijek podržava takve ideje. Tako je, evo, zahvalio bi se Radio Splitu, stvarno nakon svake naše reportaže javi se novih 5 do 10 korisnika i dosta smo zadovoljni s vašom suradnjom. Udruga za edukaciju građana, bravo, svaka čast.